Aynı Zerrin'e benziyor. Biz bitti diyene kadar bitmeyecek. Benim katil dediğim adam benim hakkımı savunuyor. Tek o adam. Affet yarabbim. Allah beni affet. Cihan benim her şeyimi aldı. Benden hiç kimsem yok benim. Cihan beni asla bağışlamayacak Cihan. Yanlış yapıyorsunuz. Bu doğru bir yol değil Sadakat. I dobrodošli u novi video. Ako ste prvi put ovdje, ne zaboravite da ostavite like, pretplatite se na kanal i uključite zvonce kako ne biste propustili nove analize serije Uzak Šehira. U 45. epizodi nas čeka prava oluja i događaj koji bi mogli promijeniti sve. Sud donosi šokantnu odluku. Utvrđeno je da je Boran živ i da je njegov brak pravno važeći, dok se brak Džihana i Alije proglašava ništavnim. Ali da li je jedna presuda dovoljna da izbriše ljubav? Boranove sumnje i obsesija kontrolom sada ga nepovratno guraju u sam centar života Alije i Džihana. Svaka nova istina dodatno mu ruši ravnotežu, a Džihan ovaj put više ne šuti. Istinu izgovara glasno i baca je Boranu pravo u lice. U isto vrijeme dolazi i najveća bomba. Otkriva se da je Demir oteo bebu Zerrin i Kaje, dijete za koju su svi mislili da je izgubljeno, zapravo je živo i nalazi se u Demirovim rukama. U narednim epizodama vrlo je vjerovatno da će Demir ucjenjivati Zerrin, koristeći dijete kao sredstvo osvete i manipulacije. Za Zerrin i Kaju ovo više nije samo bol, ovo postaje borba bez pravila. Kaja više ne želi šutjeti, ulazi na put s kojeg nema povratka, dok Demir shvata da iz ovog pakla nema izlaza bez plaćanja cijene. A dok se porodca Albora raspada, pod teretom tajni, gubitka i sukoba, Alija i Džihan se trče jedno za drugo, kao posljednja nada, ali najveća opasnost tek dolazi. Boran koristi svoj najjači adut, Sadakat. U najavi jasno vidimo da će se nešto ozbiljno desiti. Sadakat bi zbog Borana mogla pokušati da povrijedi Aliju, da je slomi psihički ili da je udalji od Džihana. Pitanje je samo hoće li to biti manipulacija, prijetnja ili potez koji će ostaviti trajne posljedice. Jedno je sigurno, 45. epizoda neće biti o oprostu nego o cijeni koja se mora platiti. A vi mi napišite u komentarima da li će Sadakat zaista nauditi Aliji, hoće li Demir uspjeti ucijeniti Zerrin i može li ljubav opstati kada svi igraju prljavo. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!